ahin ben media portis doman ka chokha teng ben nang tum nang chokong te ka pot nang tum na Pherangke Amei Kangni bini forum for hills autonomous state movement along so a press meet mate press conference along bini gedum sony non ongoing lapan ongoing je boleh lo ke tantang antabe lo so subang lo so aphuthak si apon lo along so ke han bakla kon pemiji bini gedum along forum for hills autonomous state movement joint convener Sergeant Sanse lapan bu General Secretary Forum for Hills Autonomous State Movement KAI Sir Johnson Bay lang itong mahinig na namin han po ito labang sobrang pinida itong ay kachinghon lapen ijutang ijubat kachinghon lapen handbrake aparman kachisong tip lapen handbrake long ng jipu labang so kachisong asong japo Kitawa na yun ben, karbiang lo mara rapan, nilitong forum yun ben, kardong nagsipiig lo, kardong. Nilitong teglong lo, parnisi malong ben, je karbiang long, ara rapan sitame, nilitong handbrake arjid include ben, long nang jipu, lapang so kachesong, nilitong chesong lo, nilitong forum ben sitame, kachesong ben si asama government pan pakroyek lo, lapen pakroyek ben non tripartite talks, dopo labang so apolo hud nitong kang hong hud diployon kom kusinang pulo kang hong hud penangan kalili ka lang sarkar aphan mane napachingwai bede chi aphan lam kani kitab atum do halang long aphan bitek tan ko la penisia bangke lalo je aron repen parliament parlo jai kathara bang ke claim alang litum ke claim aphuthak si constitutions arona teng pensi nilitung han to pola bangke longle elang aphuthak kasi Pherangke nili masap so han po nili pen je karbiang long ke ilitung kece aso tumhan kota medi kota pinang le labangke constitution ong silitung mana to pidak apotsi karbiang long ajar political party non asongon Constitution ong kedo bosdo bangke parliament parlo ala makama bangke khanan ne raraphan pamang hudun le dilitum puji po bangke non nilidum thagam long lo bini jaya ka kharalang li statement bini apuni diga bangke jaya ka khar acham jatu alang litum spokesperson antong disi tulirang mephi mekai chok ta tulirang kaninje kopima bini ako jaya ka khar bang karipit dulu abos tu bisi be la selang litung ke parliament parlo rada pan ka chongpu rada pan ka pisung rada tum pini sita be litung khoborlong alang litung han juyor jot heng juyor jot lai hui ben si alang litung pini sita be alang litung ki hang ben o karbiang long ki virlo karbiang long ki judlo karbiang khai ke ki thilo ki virlo pu a sentiment lo gai ben si alang litung heng juyor jot han juyor jot atang ka ben si alang litung gari ni chiriap si kebang ha kaninje tu bangke karbiang long autonomous council CEM kaninje update si kaninje tu asela poson political mileage of kana bangke alang itu claim nang ne alang itu jot la pogali madu a political party la pena song si tame claim nang ne la pena poson yong si claim bom lang lo tang de forum for hills autonomous state movement ke so that when si pinrem ji la pen chesong ji aphe elitum non handbrake hang bom lo Assam government royal lo la pen central government tame ministry level si bang chingwai pi populo kasi ilitum elongri jong si ave pulo tang de ilitum handbrake hang ali ko pisi dolang kasi ka parliament parlo ke claim la pen jai ka thar parliament parlo punang ko lo the ke dam tang anikran si tame alang li ke ke tribal land si punangi pulong ke non bang keci itu ta bang ke potana hang dulore lo kasi labang so bang ke dilitum ke alang li raraphan cepaklar nanji cepaklar kli pulutan te itu ke bang dia alang li ham sodak nanji dilitum cesong baji sini di pentingga moy lo o sar alang itu min pele briefly ako Saudara Pherangke media personal aphan kero paper break lo itu forum for hill autonomous movement in pet la pen nili APHLC hin dengan mana kero paper break lo pilih lo sorting sama forward kadar anang tu pampen nil tu malam tu pom dia panan wang posina mana kero pilih lo so mai lo ada so press conference lo itu sorry nam se spending ye choti
alam nito mo kapre alam kanili panihane ade bima mo head to secretary principal na tuman bayad dumathan tadi pachini pon pamelo desmet non along na apply royal itu siya development desmet non dobong CM aphan Dr. Tuliram no aphan longli alam aphuthak alang lipan karbok kru alang lipan chok che ko gipupen mephi kekai lasalam ta isi dolo lase la bangsolam ne tumi puram kang tumo bang kela hello je alangli nildu pe thek long te alangli press conference on kangi la pedano statement ke people itu pe thek long ate ke lake according to rule book of autonomous council la rule book lo ke do te jara alang lam kan je ate da ke tum tok dan lo autonomous district council ile tu mana kipi lake 1951 hello Lase 1951, 52, anika rahot, laso road book kapinchong ahot, longlip elang alam samiada toklo, lapan hada kerto kalapai lo, ladak 1951 pena perang kito ana tu mabangke, ladak kibi aso kici aso, agaprega kay tu aphan sami, haladak dora pelo pot, ate ladak district pinchong jebo, district piman biya kopensi, haladak penangan kay kedak dora pelo, aposi Constitutional long landam polote itu kado kabete Indian na solo polote Indian along kedo khailo polote lagi prekja madin dolo Assam long sameda Bihari dolo Nepali dolo la besong lang se kapreka prek Marori dolo Assamese atum dolo prekja maghe sameda itu Karbi Anglong district long sa 1951 aprang pen dak durape atum labangke ke sibelo po bangsi kapen itu Dora Bendo po bangsi dat iljum council rule bukalong samay etano la ipulo laso penadeng lo pulde ladat hala baksohon bihari samay dulu Nepali samay dulu kapre kakay samay dulu nasi hala do anak kay pangmangki dat pedulong lo nang po bangsi kada itu cut off year ason se dat ripon lo 1951-52 ana bangke sedame labangso kipin ke bang chuaban ke agapre tumba non Bihari punon Nepali punon Marori punon ba kapre tum aphan laso ba ke Karbi Anglong along ri mikir along ri ko bang singil to panang pendom si ha British awon penja itu manang pidelo opposite labda ke schedule area laben itu Karbi Anglong along lelo pot adisi lo pot ladak la hills amure tumsi pedolong janji hill tribe amure tumsi dolong jodi ko bang si itu manipulo lo pada bandong lo apa sih non alali doktor tuliar nomhang parisi alali kan ngepon je 1951 pena perang ke do mana bangke kota la bidang kadolo la sela tu aso tum don hordu kota ka chumana do tai lo apomen ha ko mane asomen pe lai do tai lo lasi lada bangke constitutional tengsi alang ligi budala pen claim na pon alang ligi joki disum dak ekam longle Atela alang lijon la poli ha 1950-51 pen non an itu autonomous council lo dak CM man ping lo dak di kongres unda IM taman ping CM taman ping lo song dang si ada Jonathan unda CM man lo da song dang si non BJP tu tarang man lo seta alang lepan tu ki jong ren alang ban ki puren ko bangke lagi constitution si karkan lo tu sini tu mat adam na pe tu kami tu ati alang lagi according to rule book, council rule book, constitution, along itu frame da autonomous council jadi constitution, ke frame da ateng pensi, along lingkaran jela pen kam ke clear, apa sih alang lipat non jaya kadar tu, mege ke chok ko bangke lagi, chok chipping lo, enoping lo, lagi alang tu betul ka political mileage, ke dia pasti labang so, akan ke claim bot ko bangse tu ulang itu, ate alang dosi, alang litum dosi, labang so pota ni si alam kan ini pernah jo alam lepas mimpi ke bude aprang keman tang CM joban people protected people ni protected people non lawan protected people mimpi ke protected lo lasin non apa ke tuliran menghang apa aku tu sana alang le autonomous ta hanghe ko men pe aku lang lepas nongno ke pita dolan ke bok tu dalam seda na to mutida Tuliran Ronghang, Doktor Tuliran Ronghang ke non ke BJP Amei Kangni ngalok anta alang leke no autonomous no autonomous hang he ke meeting masih jengke BJP meeting lawan sabe na tung la bet ini pernah dulu aposi
alang like autonomous state ane ke angge puki pu bange chok chelo halagi putu mas ei chok chelo ate halatum non jaga thar tupin autonomous settlement pe mandulo dispur data dota komandulo delhi alto rally pe dota bahangar se ke pe dota itu thelong ne na ase jai ka thai bang hambre ka ma ke da methang hep tin kum lo se hang char pu de dak se hang sala ne puge bange lage kidya to autonomous ke longle ate autonomous ke do gana lo purode Delhi is autonomous state. Article 244 is going to implement unji pulote lage. Delhi is implement unji. Aposi no lada dispur na damdela. Dispur ke ituma posolo. Ituma korte solo. Chief Minister Penjelo Minister ke ituma posolo. Ituma karte na solo. Latuma lo na chuni damdela. Constitution lo ke tokdo. Article 244A. Niltum state minister sengun palam do senda. Niltum aphan labangso alam aphuthak central lo nang polpita. Nidum alam nang tuniriam thapu pini anisa dispur lo himonto piso sorma ko dam delan akapre minister lo alam tum dam delan autonomous alam ke da karbiang long lo si hang char ko de da karbiang long si no autonomous state no less ko hang le labang ke meaningless la pena bang ke chok che ko si pudam ji lasi doctor tuliram lo hang amethang jumjum seta alang le autonomous state aphuthak alang Delhi sa patai download itu marjulong lo penchini lo penapar same alang le hempre ke ham asong atomban kerabdun latomban ke support dun latum Delhi lo ke toy ganja siko podon kase podon karsa podon atum apa karbi resodorwa atum hase be anikan bang same hempre ke bang na toy da dharna toy da nikan silong pongpi pongpong to dharna pa pe nuka alang do se ni hang hidon de alang lidangka akhir dah tepi si orang lain. Ada hybrid bahan ke pan toh ibu hen. Lasi nili Pherangke doktor tuliram doang. Amedang jong lapena parti itu sudah autonomous state aphuthak aning dok putin tu kroida lo ate approve ke lahelo. Kedamtan tarik crazy July ajiklo nili jong hanang bolo. Dat song ingore si sose song hoker of people song apan diupan dispulang bolo. Hadana pose chief minister thenglo nil joban lam ni non polo autonomous lam chithano article 244A alam chithano pose mesen beta arrangement nang itumana puri pc nang pangisi nang pajitong se chief minister Dr. Himonto Biswa Sharma pan nil jog article 244A alam hempregalam autonomous alam hadat dum chithano komme lapen hadat minit hong kem so se nitum hana ke chingi kontai ni doke Lakadoi pengumpet pekaciki tangga cardupet, kontai di doke ada tempat cingwai, chief minister autonomous state alam, article 244A alam, alang li tangga la kino da pupe, alang li bagian naga support untuk itu pak, strategy pentu klemona, policies pentu klemona, itu dahina rapelona, nang itu do anda bangun, hada li cinkilona, cetan nang pubangsi, di motor dapu, lake malo, doktor tuliram lo hang jongsi. Alang lepan hante pupe parere pacini nezonde hala himonto jepana koi nagrogre kita dah nagrogre seta dom dor tuliram roham alang li hempre ka farman ani ke han vek kita pele jose joani same chimsar mane to lokalin same ke than kimum ke pare lapen ke chupu pena joani se nila jo motor namaste lam kange dam seta ke han dam sa dia jo masame nang prohom lo bang se ni pudam lasi alang ni pana sunson kapre ka party itu bine hempre ka ningang hede ko bine autonomous state hang hede upen ala ban mephi ke ko bangke nilihi pe di pudam ke shop che pusi nili pudam ji lasi doctor tuliram roham ke alang ni hempre ka para ningang pepelo la penlo ne jo matang sapurun pe naktum na hano naktum na pangrumo song do an pangrumo kabyalong dan political parties do an pangrumo organization on Panglumon, KAAC on Panglumon, Recho Domana Pono, a Capre ka song Rade, Capre Kate Pono, Nepali Tumanda, Mar Tumanda, Kuki Pansame, Assamese Pansame, Adivasi Pansame, Naga Pansame, Doana Kate and Atum Chinkino, Panglumon, Papekrono, Pusini Tomata, advisor to say, like a Kimio Gamlo, Ate to autonomous is Kahaki to Carbian of Ankali.
Seda mohe itu polo 1951 from itu dah Bihari dota hai, Nepali dota hai, kapre Mar dota hai, tasong dasi Kuki dota hai, Garo dota hai, kapre itu dora pe itu anke itu singrum pe si, song isibe dan platform pam parjab si itu aku ni padu ne, dorong da song da, communication tu je, Phonghari tu je, Arun Barin tu je, kapre ka dharbo tu sai itu panglu mosi, latu bhai tu Hempre gang lagi itu panglu itu poni, laki doktor tuliran belongkang anihang pet, kapen claim lo non sudah, lada doa nasong tu masa ni hempre gang lagi putih, aluli hang pon bom, pari pon bom, niru mana claim on pulo, SCG mana claim on pulo, KSA mana claim on pulo, Youth Front mana claim on pulo, KNC mana claim on pulo, APSL mana claim on pulo, aluli padha be. Bona support itu mune de lo diho itu claim de lo apon aktu claim on kuasa itu mana support aphan ke ala mephi ke bangke chok che pusi neli bare ala ke itu pan neli bili pinremo la puson ala ni pan ki pudot ala kan ki pusi ala ame ke lagi chok che pusi itu kudam lo lake doktor tu so ini ma nosong se bulu de Alang ni ke thekma, alang ni ke rema, kusolo. Lagi rat itu macam tu memelo. Lasi isia por ke isia lam ni ko isia por ke belalam ni ko bangke choki. Lasi rat ko pamanggu, rat aphan kacene ka holo la so bangke ni tum tengun ni la ben proyo ni ko bangse jaga thar la penang ni so to alang ni risa ko tum mata pini tum sodak pen kame tum kuitum. Lasi la longai penang alang lahelo la ben non Need to be poor, hello. Need to know tripartite talk. Delhi, hello. Central government, state government, forum, autonomous council, Ladakh, CM, MLA, MP, to non Chiklo, Jodi, and Pomang Bong. Neil to Delhi long Damsi, the Tum Karbianglong, Arala to Anikihang, Akiman, autonomous state, Hempre, Article 244 alarm, need to know catching my Pandampo. Halabang so get up your vote. Non asal thak, nange claim non pro, nedo banding si, kapap dode di kurang claim non thak, lapen central government, state government apa kita mangguji, lahua asai, dengge de asal de message posisi itu mainan kurang tentu, aten itu, ajat pun ada non forum pen itu, tu masong, kacimrum penon itu memban, state government itu mana troy pemelo. State government itu manang ceton pemelo, state government itu manang kanun pemelo, nele jompan non tripartite job prapjin penang panipo Delhi lo lasi labang so ahut akapre ka so atu non jasme jaya kata masan son nele jompan tipudun dola solo hempre ke han patuku ke pangran claim no solo lasi la sola maka jom soda pen pulo nang jom lapusona bangke claim federation di mesi pusene jom pudam Near to know si Delhi tripartite talk do dambe, hada chunche de, hada no si plane le de, mulo de, ba chinginam de de, ku apilo de neto panang politika kutame, netum, nal to ngi pola netum dengi la pen proje. Seda no nomor, netum positive sida bomla, netum a progress sida bomla, netum kita aprang sida bomla, message sida bomla, ake jok che thenglong le message kita pago, netum manam chera tu nasonte, nang kham thedu le nasonte, me party pusi Nili hit me kudamentu, lasida Sonia lam, Ningesi, non about ilam de Ipolgo. Very good. So Supreme Court of Article Musi Jasmine Sinamute. After 1913 when non-tribal to Longa Potalon. Negro Silong, Adumore, Silong. Sono Tarsidata. Kalau nanti dulu sedang di dalam form masih berada pada kota, berada pada kota. Asih, masuk putar bangke. Akap pernah dalam kita kecil ni, jadi kalau ini tak punya dulu, kita dah solo lalu land act dah sudah put, council put, land act. That land do land reform act do transfer of land act do revenue to some of do so that can answer the Nuclear Hills Karbianglong transfer of land act 1959 law SCC dari nang
that no point get for it outcome. They begin with it or none of the Kaligo Unity. That was only called section 3. Section 3 was only called control or transfer of land. Transfer land transfer to element to element, monument to monument. Also transfer. Get councils control quality. As in that of that law, no land under the district council shall be sold, mortgage, lease, barter, gifted, or otherwise transferred by a non-tribal to a non-tribal, or by a non-tribal to another non-tribal. That alone label the like only. Nopen, Labanso, a Ronabanga, Supreme Court, and Indian Chipoha, I know around the computer. That is the long break of law, lease due, lease the food. That one will one the photo that Mobis all I had to go on the road, that long break of see that who is he? You want to hear one there? If you council to claim to that receipt, that memorandum. That man of 6th Schedule Implementation Committee can the Council Memorandum to be 2016. A subject request not to follow the NT6 Schedule Mikiri Hills District Transfer of Land Act 1959, but to obey the 6th Schedule to the Constitution of India. Like 6th Schedule, a land taken land Act Salamu. Namola Sumabanke, Lasso land Act of the Royal Ne, Sita 6th Schedule Pancroni. The token, the talk to the mistake on it, Mother, Alam Tido, Chinian Desi, Tokabel on it. The Pinidar on the soil, record the Dotano, the CM Masito, to the chief member of the Long Thomas Council of the True. Tarega 4th November 2016. When that amended by one from the Dolo, a president who also was president, Samson Teron, who 6th Schedule Implementation Committee, around men of the so Langso, Yo Purigan, Zelang, discussed alone, the Davaki. Like President Molo, that was secretary to go that you know the land. United Cardi Students Association, Walla, the Jugulo, Rotonteran. The Dalpan Kampon Bunker, 6th Schedule Implementation Committee, you can say, so I'll do. 6th Schedule Implementation Committee among them, 6th Schedule Adin, 5th Schedule Swan Ronkoma. Jaya Kanamadi Tana. 6th Schedule Implementation Committee, Punau to reclaim Bunker, 5th Schedule Sigawanima. But General Sip in China, Alam Tebanga. That along with the Lahelo, 15 the 15 June 1959, the Bangsoni will say, a governor with a Senolo, Nasa Egg the Materials District Transfer from Land Act 1959. Halabang in Jagata for great, 6th Schedule Implementation Committee, Jagata Supremo. Lasso Act for great, Dagan only Pinocchio. Bangso ba? Non-tribal of Hangil only Pilong Lake. Ulute, Alamigo, Lasso for a police name, Dakatang. Lasso for a prepared name for Salaming Pulo, so Egg. Ulute, Alamigo, Tadu Kai person, Dakatang, Kalamik, timid at the high, Dakatang, Kalamik, Anton,
Bihar nane Bangladesh si atau apa bangsa nolnya putar pian nampu kamong si lemrong. Asal CM aphan amin fikir thor jokje lage CM masih pilih lage CM bangyang si by chance lalang tinggi po tengpan claim that kemudian zigzag po. Kita pinian tala laso kamang CM angkat ni deh, claim ni deh. Laso ek mana polis ni kusi puromoti. Sida sidi lah anu deh, berprai lo, lalu berprai dah aku deh. Abesis sama lo, itu kungat kopi lo, cerai jam produk ke. Dah, nasi nilidak isia, nampak lah ini, dah nampak lah ni fansi ni lebih banyak, kewan. Supreme Court, High Court atau kalau case sekarang autonomous district council atau apa, dongle aphuthak, Supreme Court atau High Court atau case sekarang Bidung ada nama ke? Kita hal Supreme Court, High Court atau udah nak kore farna, kan saya tu है, दिल्ली एक माह, असम एक माह, वेस्ट बंगाल एक माह, बिहार एक माह. Kali, dah kesan si toglo, lah sopo sini farm lo, sopo si dak kot lo, naso lam bukan lagi puri tanglo, lah dah posi lah dak kot lo, si dak kot lah pelu yo. No land within the district, autonomous district lo, itu tu autonomous district khasi yo, joint yo, garo hills, kodanda mal lo, autonomous district lo. Council dulu, Mokkacha Hills, kasih. Dah lah soal si delo district government ke pupeda lo sebab no land within the district shall be sold. Dah kata ini. Mortgage, water, gifted or otherwise transferred by tribal to non-tribal or by non-tribal to non-tribal. So only below little kali. Hope ke knowledge तुमको किधर पे चलता है? ताकि नहीं तुम लोग लेकिन non tribal fund your only, along your only. ना Supreme Court से कुछ भी को. ला एक पंसी कसोते हैं सिर्फ लो. ना कुछ ही को Supreme Court, High Court से कुछ ही लो. ना क्या? कि तुम लोग ले अपन के non tribal दें जोड़म उन्हें council के permission बिना नहीं को लगी. Tribal orang non-tribal orang di order ni apa? Permission pina ni, council asal permission pina ni. Laso power ke council away kusi ku, paan ni. Ada orang ni order lah kali tu. Laso power na pida lo proses. Halal, sep itu laisi ini nampu. Ini apa ke? Ini non-tribal pen, another non-tribal orang ni orang ni dah orang lagi. Nang cerai lo sudah. 60 long. Nah Bihar je dalam ko format dah. Kapre mani pan along Jordan ke dia mat posa tu pandur mat Bihar dalam ini long le. Dah itu dalam dulu tu dia mat pasal long le dah tu. Nang Jordan dalam. So ang lah. Halap bang ke Supreme Court dah teng tipu. Lahir lo kecok. Dah 1959 transfer of land act lahir lo kecok. Supreme Court dah teng tipu. Supreme Court का सेकंड साइड वर्डिंग लो ना तो माला दा सिटीमोन सावियन वर्सेस यूनाइटेड खासी जलते ही उसको केस लांगलो को दादा ना तो मोबाइल नो मलों लो हाला हेलो जी उदाहरण बंकल असे दा बंके चिपों इसाया कारबार वाला जी तू सीएम काउंसिल पे नोटिस किपिया बंके हाल के करेक्ट हाल का हिली दुनिया दी तो हॉबी हम भाई फकौर करने बाद मने वनेनो नॉन ट्राइबल गोष्ठी जनगोष्ठी करने तो अलमान कबले वो जे देखे था बोले रिएक्शन देखो इसलिए ये के पपुलियर जे काउंसिलर पर नोटिफिकेशन बुलवार लगे लगे देखे तो बोले मने प्रोटेस्ट কৰিছিলে ব্রিডিং কৰিছিলে যে কাউন্সিলে बोले माटी पता नहीं दी ते यार मते जितु याद আছে
যিটো এইটো এক্টত আছে 1959 এতিয়ালৈকে এইটো মডিফাই কৰা নাই, এমেণ্ডমেণ্ট কৰা নাই, এনেকুৱাই আছে। গতিকে তেখেতসকলে ইয়াত যিটো পাইছে সেইটো মানিব লাগিব। 6 rule লেখা যিটো হ'ব লাগে এইটো হ'ব লাগে। ইয়াতে আছে যেতিয়া 6 ruleৰ যিটো ৰুলছ আছে, যিটো এক আছে, সেই এক মতেহে নন কাৰ্বি সকলে, নন ট্ৰাইবেল, নন কাৰ্বি মানে হিলছৰ নহয়, নন ট্ৰাইবেল, নন কাৰ্বি তেখেতসকলেও যিটো এক ঠিক কৰিলে 1959 চনত 1959, সেই একটো তেখেতসকলে মানিব লাগিব। কাৰণ সেই একটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিশ্চিত কৰিলে এইটোৱে ঠিক আছে, ঠিক আছে, ট্ৰাইবেল এলেকাৰ কাৰণে, অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলেকাৰ কাৰণে এই একটো ঠিক আছে বুলি নিশ্চিত কৰিলে, স্থিৰ কৰিলে। গতিকে তাৰ বিৰুদ্ধেটো নন ট্ৰাইবেল সকলেও যাব নালাগে। সেইটো ফৰামৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। কাউন্সিলৰ মাতি দিম বুলি কৈছে, লিষ্ট দিম বুলি কৈছে, লিষ্ট লওক। সেইটো টেম্পৰেৰী কাৰণে, পাৰ্মানেণ্ট নহয়। লিষ্ট কেলা আছে পিউন কুলো అలాగే ইসা ঠিক মনিকাল বক মনিকাল কে পজিয়া পোদা সোতে কাছে লিস্ট কি কো হেম ভরা পিউন কুলো అలాగే প্রোগ্রাম dengan আমি কুলো জি ala so online তে কাছে ইতুন তার বিজুতা চিপুজি নামকো অসমীয়া বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সকলেও ইয়াত থকা যিসকল তেখেতসকলেও 2 নম্বৰ কথাটো ইয়াত আহিব 1951 আগত যিটো আছিলে ইয়াত অসমীয়া থাকিব পাৰে, বিহাৰী থাকিব পাৰে বা আদিবাসী থাকিব পাৰে, তেখেতসকলে কথা পাব বুলি CM ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিলে। এইটো ঠিকে আছে, এইটো আমি আপত্তি নাই, আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই। কাৰণ কিছুমানটো আমি দিবই নালাগে, ব্ৰিটিছ দিনৰ পৰাহে পালে পতা। যিটো 51 আগত থকা অসমীয়া, বিহাৰী বা বাঙালী সকলে ইয়াত 50-30 বছৰ থাকিলে, কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট গঠন কৰাৰ আগত 50 বছৰৰ পৰা আছিলে। সেইকাৰণে তেখেতসকলে পতা পাব পাৰে, দিব পাৰে তেখেতসকলে, তাত আমি আপত্তি কৰিব নোৱাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে বৈতলাংশ, মই বৈতলাংশ মানুহ হয়, তাত বঙলী ঘৰ আছে। 1905 চনত গ'ল পৰা আহিলে সেইটো নাজানো, কিন্তু 1905 চনত আহিছিলে তাত বৈতলাংশ। 1905 কোনো ধৰণৰ ফানকে ললে পতা পাওঁ লগাই নহয় চুচি, এতিয়া দিবলগীয়া কাম নাই। হাল হেলো মতে আলাম আলামকে আৰু কিছু কেবৰা নিকান ফো হুটছে তুমি হান্দা কৰো কোনো এইটো জিলাত কেলকে ফকে ব্রাইসি কোনো ধৰণৰ তুমি কান গানো কান কেক তাসু সে দুয়ালো নলা তুমটা তা লোনয়া রাখ হালাইলো বিজু সিবা নেই তুই মাগে যায় কথা কি বাঙ্গে এডিসি ভানসি বকো alienation of land one day usalang lagi pu lagi karbi bang kepimir kamu tangho saya kita lang lihat ko putule lo 1959 ek bang kala ke prai nanji tangho pu ani siga metti ke thor tangho aku pinia bang ngin tuele lo CM kita chok pu hala 1951 fit kota pijit juga proyek ko khojai ka thar ye tang le lo tak ho bu la ka pu ben olang lu anwar the puda apu ben nu muli tu kam lu ciri sime son hino ni ta ba ben kana na 1951 atang si tikrodun puda ke ecology chahan nahi nali mephi thor ko ke ecology hang nahi ate na tikoi sudah ke 1951 prang bang tu hang ke chok order on the top ke 91
1951 of Pikiwa, who want to put up PIG to a council of Brown than in Secondly. As a song came Taber and Taber Garano, but you Taber came with Taber at Carbaron. See, alienation of land Kolam Alanglisi DLR Kidobang, Director of Land Records. Long live to that, can I look on Samano? Amundo, I am good on Hamana, it's to go helping. Amat Jitu Council inherent is in Chain Hood 1951, 1952 Hood 6 civil power long live to that full completely full power gली that's it. That can council can land acquisition for one claim in Netherlands. Has the government president and handling long lecture right for that for that can council put council is long lay hem put the kachipu sita council can put that can be long rap put that land elimination for one death and a bunker, that council see acquisition authority, competent authority of land acquisition. Kala, sort in sort, kala. Non get la council say. Asi, walang begini itu, kita tentang Irus seluruh dunia kita. Ini lihat begini, ini dia dalam segi ala media dalam segi bangsa sebelum itu, council pun order bangga sebelum itu. Masih kelama, apa kedama kiri ya, sebelum itu masih begini. Dan orang tumi diksi, tumi sebelum itu, sebelum bang sebelum council itu si order sila menteri program sila hilo plan no kalau sopi plan dia pada bangkai reaction bangkai sini tu tribal tu minum suatu bentar karbi itu kau karbi itu bentar ada apa reaction dia plan apa non karbi Assamese pencayok Bihari Bangli itu bentar dari sumber berpikir apa jadi isia reaction apa non tribal apa nonglet kita itu council ter apa tu alam dan injek proses normal itu pun nonglet kita nonglet alas nonglet pun yang saya cinggung tidak kami itu dah atau cinggung ada punya muncul part ke dan orang Assamese itu वो बंगे Assamese teman non tribal teman kota tidak ditangguh usi kan itu bangge CM kaya apana multi for jalan begini tad council order pengi heglong cok jeri betul ni lihat apa lah ini dia tu dan non lo tak bangga lah order council people bangga non tribal tu bang pulau lah penon lah alam tu bangga list people list tapi beda tu non pialang ni cepat keng dulu 1951 ke wang aphan kan tu bang ha so hoda bang ha ke wang mana ha sukan duko 1951 aphan dak sudo ningkaling ko songke puke ningkal tharu durapet hala tu aphan bang ke uta ko pula so cepat kelar dulu sila bang alam dulu tidak bingung lu berada di anu kalau tepung kan dia hari kalau dia kan sebelumnya kita kalau itu bukan sering satu hari kalau dah buling hutan sih hari cuba ada orang hutan sih kalau dah orang dia nanti tujuan orang kan tak
dak da dulu lah Meghalaya ta sam